nyena diso jiazo chogu nugu asa. Sakle nyinami baju meju pinta jojo lapa ale jemasi. Thong sakle nyawa te gunite nyawa isai साहित्य केन्द्र या गोसाले नेपाल भाषा छगु नुगु आशा ज्याजो जना जी अतिथि महर्जन थो ज्याजो न्याके गुनिते छिपिन्थ्या न्यानी वया चनागुडु थो ज्याजो या उद्देश्य धैगु हे झिगु थगु भया छेलेगु व बनेगु बानी यागु ख अले सकले नेवाते त नेपाल भाषा बाइबल बना व थो ज्याजो न्याना उसा देमा थो ज्याजो या त छिपिन्स येका दि धैगु जिमिस आशा याना चना आ छिपिन त नेवा भाषा छपुमे न्याङ्के तेनागुडु थोमे न्याना न्यायपुका दिस न्याना पक्का है न्यायपुका दिल दैगु आशा एना चना थौ जिपि परमेश्वरीय वचन जोना छिकपिनुगु न्यानी वया चना गुडु परमेश्वरीय वचन जीवन बिगु वचन ख उके ठो वचन न्याना दासा सक्कसित भिजी थौ यागु वचन तस्क हनेबम पास्टर डाक्टर मंगलमान महर्जन गुरबा पाखे न्याना दिस जजल्पा जेमसे नमस्कार दो थौजी प्रेरित थियो पुस्तक सफो बाइबले 1 अध्याय के 11 पद तक बने थे चाटो हनिमा मथियो फिलस जिगु नापा यागु सफिले येशु ख्रिस्ट याना दिगु व सेना दिगु फुक्क खनिसे कया वेकल लेया दिपि प्रेरित त पवित्र आत्मा आज्ञा बियादी ढुंका स्वर्गे झाया दिगु खटक चयागुडु दुखसी ढुंका वेकल पिनु तक धुवा धु इमिठा झाया
इमित परमेश्वरीय राज्य यागु खक वेक हन मानवगु ख धयागु यक्कु गेसु लागु दसी केना दिल छनु इपि नाप नेट फेतना दी बले वेकल थथे दया दिल यरुशलेम गन मवासे बाना बिया दी तिने धका जे धयागु वरदान कात पियाच यूहन्नाला लख बप्तिस्मा बिल आ याक्न है पवित्र आत्मा पाखे छिमिगु बप्तिस्मा जुइ तिने ए जुगुली इम्स हान मु बले यसु यात थथे नेस यात प्रभु छि आ हे इस्राएली ते त राज्यली त बिया दी तेनला अले वेकल धया दिल बाना याना दी गुज्या छिमस छुइले गुब्ले जुइ धका निना चनि मागु मधु पवित्र आत्मा छिपे जायो छिमके शक्ति दै अले छिपे यरुशलेमे यहुदिया ओ सामरिया निसे सारा संसार न्यंक जिगु साक्षी जुइ ठुली दया दी ढुंका इम्स सोया चोचो हे वेक यात थठियंका सुपाच टोपया बिल वेक था झाया चोंगु मिखा हे लिमकासे आकाशे सोया चो बले टुयुगु वस पुना टपी निम मनुटेस इम्ठा लिक्क डवया थठिराल गालीले चोपी मनुट छा वाटा डना आकाशे सोया चोनागु येसु स्वर्गे झा दिगु छिमिस खथे तु वेक हान अथेहे थन लिया झया दी तिनी आमेन थना प्रभु येशू ख्रिस्ट जीवनी प्रभु येशू ख्रिस्ट सम्पूर्ण ज्याखत सिरे ढुंकाली येशू ख्रिस्ट स्वर्गे झाउपट्टि ख जिसा थन मत्तियो 28 अध्यायले नदु थन यूहन्ना युपट्टि अन्तिम अध्यायले जिसा पत्रुस नाप्ला रुंकायो खतदु आ ठो चाहिँ थो पत्रुस जुल मेपी चला तदुल उ चला तेट तन प्रभु येशू ख्रिस्ट धयादिउ खैताए कया गुपटी प्रतिज्ञा बीर आउदु पवित्र आत्मा जे छिमता बीर का प्रभु येशू ख्रिस्ट धयादिउ प्रतिज्ञा त आज वो बी वो जीरिउ ख हनज कथन सम्झना बिया छौ खंदु अथन थो ख खासेना लुका रेमेशा चोया छौ ख ठुलमची ताखो किताब दु जिचितिसको चेटा गुल्ली समय गुल्ली छुचे जी अर्थन लुका रेमेशा लुका रची सुसमाचार लुका चोयाटो सुसमाचार न झन्डै 24 अध्यायमा छेत उल्मची ताको क येशू ख्रिस्ट जन्मन छेकया मृत्यु तकयो खना बयाना तोदो अनल येशू ख्रिस्ट स्वर्गे झा ढुंकाली अन चलतेस यानाओ ज्या खत दक्कोइ त अन फिका बिउ लागि छम्म मनोजक ओन थियोफिलस धैमा जिथंगने संसद त्यारेसो माननीय वो थियोफिलस त फिका बिउ लागि जगे त दक्को खाना थन चोयातो 29 अध्याय त अध्याय 29 गुलु तट आखौदो चिट्ठी पत्र उलुल ताहजिको पहिला पिमनोटेस नापि पिमुलसन सोयो कनिसारिउ ख जिसा ठन्टासा ठिका क्याफो आ जिसन सिका क्यामा ठिका क्यामा खन्छुरासा प्रभु येशू ख्रिस्ट मुक्तिदाता ख प्रभु येशू ख्रिस्ट ध्यादिउ ख सत्य ख वय ख आटक न लगातार वया चौदो ज्या जुयाउरा चौदो के प्रभु येशू ख्रिस्ट जिसन मसीकमा विश्वास न क्यामा आ प्रभु येशू ख्रिस्ट ब्यादिउपति गुपटी प्रतिज्ञा दु वो पूरा जी ढुंकला आओ पवित्र आत्मा गुपटी जायु ख जीवने चुनादिउ ख वो जिसन वै कहत तया जीवने तया वै कहत राज्य याका जीवन मयमा पवित्र आत्मै भरपुरी कायमा पवित्र आत्मै बप्तिस्मा कायमा रु ख थन्टा सचिस सेना काफु पहिलो ख थन थियोफिलस त छोराइरासा जिगो नापमायगो सफ्ती येशू ख्रिस्ट याना दिगु व सेना दिगु फुक्क ख निसे कया वेकन लेया दिपि प्रेरित ते त पवित्र आत्मा आज्ञा बिया दि ढुंका स्वर्ग झ्या दिगु खतक चोया तयगु दु वो चाहिँ येशू ख्रिस्ट जीवन छे स्वर्ग रहन तक ख लुकायो गुपरि समाचार ख सुसमाचार हो वो ख चोया ते ठना नथन सो ख जानकारी बिया छदु आ वेक सिरान मनावे ढुंकाले पिनु पिचतक थै पृथ्वीले संसारे वेको चना थ सिना मनाउ खरेका प्रमाण बिउ लागि थौ लाटे जु घा अठेस्तो छेने कठ सुपति घाट अलेस्तो टुटी पाली गोबरी नकी ताउ ख थन भाला बडी घोजय आउ ख सु ख वो दक्को न येशू ख्रिस्ट क्य पिचा टक अथवा पिनु टके चानी टकन येशू ख्रिस्ट थ चला टेटा जको मगो मेपी मनोठा टकन प्रभु येशू ख्रिस्ट जी मनाउ यु खरका प्रमाण बिता वेका केना दिला उल सिरे ढुंकायो आठो चाहिँ उल सिरे ढुंकायो ख थन्दया चोंदो कि वेका आ स्वर्गे छ्याट्यौदो तर उब्लेस्यु खे वेकन दयादिउ ख छुले रासा
치빈 지고 삭지 비냐 프로 예수 그리스도 컨카오니냐 치빈 퇴 예루살렘에 전하죠 지 비오 प्रतिज्ञा 모텔레 치빈 प्रार्थनाइना 퇴 사세 전하죠 예루살렘 치빈 끝나요 원마테가 던지다 야도도 단चार परे 천 이비나파 디벨레 वेकना थटे देयादिला 예루살렘 कन्ना मोमसे बाना बिया दी तिनी तका जी थयागु वरदान कायटा पियाचो आ गुली पियाचन माउला मरु छोखा छनु पिउला निनु पिउला सोनु पिउला एक हप्ता पिउला गोन पिउखा चलते त छुना प्रभु येशू ख्रीष्ट समय यो अवधि इयु अवधि थया मदि कछपि पवित्र आत्मा मवतले पवित्र आत्मा छिपि मजातले पवित्र आत्मा छिपि बप्तिस्मा मजुतले छिपि चाहिँ थानिए पियाछौ प्रार्थना छ गा प्रभु येशू ख्रीष्ट चलाटेटा तयादिल चलाटन आज्ञाकारी ज्या पवित्र आत्मा मजातले पवित्र आत्मा त प्रभु येशू ख्रीष्ट छया मदितले इबि चाहिँ अन्य चुना यरुसलेमसँग गनाय मोसे एकदमै प्रार्थना छन जिसा ठुकेछ सेना कायमा खचले रासा जिपिन हत्तपत्त तुरन्त प्याउना प्रभु येशू ख्रीष्ट विषयले खकाउनु मखो तर प्रभु न ब्याधि प्रतिज्ञा त प्रभु येशू ख्रीष्ट विश्वास न कया पवित्र आत्मा भरपरी जीवन पूरा परमेश्वर के समर्पण याना परमेश्वर शक्ति कया पवित्र आत्मा शक्ति कया जीवे प्याउनमा मेपिन्दा चिसा खकनिमा न त जीवे खजको कनाल जालगे मजला परमेश्वर आत्मिकी ख सत्य ख चिसा पहिला ठिकमाला अलेजको चिसा मेपिन्दा कनिफाई उगे गुली मनोड चाहिँ तुरन्त प्याउने छोना शिवमगो ले लाक्का पाको ठ ययति मति लुटी राई अले खमिले जिमगो पवित्र आत्मा ज्याका पवित्र आत्मा बप्तिस्मा कया जिपि चाहिँ संसार वनमा नि संसार मेपि मनोटे चाहिँ खकन मार्यो ख ठन्टासन सिकाका ओके प्रभु के छिपि पी माला प्रभु ख ठिकी माला परमेश्वर चित गन हु तायो ख परमेश्वर छुया रायो ख वो खैटा जिसा नेना ठिका वो अनुसार छिपि आज्ञाकारी ज्या वनमा चला त थन ढाटे पिया छन अगे छिमगो बप्तिस्मा जुइतिन लगागो प्रतिज्ञा बिउ ख परमेश्वर बाना छिमता पवित्र आत्मा छयाए तिनी वो मोहतले पवित्र आत्मा छिमो जीवने मोहतले छिमि चाहिँ पिया छ दाटन एबी चाहिँ पिया छने अले पवित्र आत्मा गुले चाइले राबले जिनु देका तिनी पेन्टिकोस दगाराई पेन्टिकोस से दिने दिन पवित्र आत्मा जाला पेन्टिकोस धाउ छुरा रासा 50औं दिन गेजा 50औं दिन जुल्ले झिनो न दादा न झिनो येशू ख्रीष्ट स्वर्ग जारुङकाली झिनो चाहिँ पवित्र आत्मा त छया दिला तर वो झिनो प्रभु येशूको सिना मनाउना ठो संसारे ठो पृथ्वीले वेक पीचा पीनु तक चुना दिरुङकला एजा त पेन्टिकोस दा येशू ख्रीष्ट मना वसा निसे यो पवित्र आत्मा त छया हो दिन तकै दा पेन्टिकोस 50औं दिन एगाराई 50औं दिन खुनु पवित्र आत्मा झाल अथवा परमेश्वर बान छया दिला अथवा 10औं दिन नाउ चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण जिरुङका येशू ख्रीष्ट स्वर्गे द्वा जारुङका चुए जारुङकाले पवित्र आत्मा त छया दिला अले प्रभु न त आदि ख छुरु रासा एजुगुले इमसा हान मुबले येशुया त थरे नेसया र गोपडी ख तया चौ ख शक्ति बिउ पवित्र आत्मा कायमा छिपि ठण्डासा उमत घुसा गन्यावन मते एका प्रभु न दया दिला तर इमी मने छुले राबले अझन प्रभु छि आहे इजरायली तेत राज्य लित बिया दितेनला आउ खल राज्य रोमी सरकारी राज्य फुनाउने खल आछि छिपिन्छ ठोखन ठो राज्य याउ खल इमी मति छुले राबले संसारियो ख तो पृथ्वीयो ख राज्य याउ ठौ शासन चया वज्जको इमी मति चला तेस आटक न प्रभु येशू ख्रीष्ट नाप 16 त्यातक चना सेना कनि आशा न अझन इमसम मठोनी प्रभु येशू ख्रीष्ट नापे ज्या चौपी मनो तेसाला उले मठो रासा ठौकुने पि मनो तेसा कुसै खमन्या बिनसा फिउला खया जिमु एजु काने ना मनो तेसा ठौकुने न छुराइ रासा क्रिश्चियन तेसा चाहिँ ठौ राज्य बढायो लागि विभिन्न ठासा एजेन्ट थेथे याना छया हो ठुमसा जे राज्य कब्जे आटा थैना चोरगा अठे हावा झिट मनोटेसा एकदमै सुराया आरोप लगाइना छौ दोष बिहा छौ खदु
तर खास येशू ख्रिस्ट राज्य तो संसारमा एज प्रभु येशू ख्रिस्ट ठन छुड्यारी रासा ठो संसारे वेकन ध्यादिपति ख चाहिँ बान याना दिगो ज्या छिमस छु इले गुबले जुइरका नेना चोने मागु मरु छिमो ज्या ख मोखु छिमस यामाउ ख मेवे ख तो संसार गुबले राज्य जी गुबले वे वो ख चाहिँ छिमो ख मोखु प्रभु येशू ख्रिस्ट पृथ्वीले संसारै चुना दिबले न चेला त्यता विभिन्न प्रकार वेकन उपमा त उखान त कथा बाखा त कना दिल परमेश्वरीय राज्य चाहिँ संसारीय मुखो परमेश्वरीय राज्य आत्मिकी राज्य ख वो चाहिँ मनुते हृदयले बासयपति राज्य ख तो संसार त ट्याका छौ याना छम राजजिया क्रिस्चियन टेसो तो संसार कायो ख मुखो थुक चाहिँ झिपिन डपुसाना ठिगा क्यामाउडु मनुष्य अठे चेट दोष ब्याज्ने आराम ब्या आरोप लगाइना छने क्रिस्चियन देश थठ्याट अठ्याट अमेरिका छयाउ ब्रिटिश देश छयाउ ठोडको राज्य थयाट ख दोष ब्याज्ने तर वो ख सोलिगे मोह अझ ख दसले योजना दक्को ख बन्दोबस्त दक्को जुइमाल्ने तर परमेश्वरीय राज्य खास दक्को संसारे र थेनमा ओछो मनो त सुन नाश मजिन मनु त चाहिँ डक्को ठौ पाप छुटकारा कया पाप क्षमा कया परमेश्वर स्वर्गीय राज्य इपि ढ्वावे भएमा इपि डक्को चाहिँ नर्क वनवालमा इपि चाहिँ अनन्त जीवन कया स्वर्गीय वे भएमा इम्त अनन्त जीवन बिमा येशू ख्रिस्ट स्वर्गीय लम्पु ख येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको राज्य द्वारेमा राज्य चलेमा परमेश्वर राजा तेन राजा ख वो ख चाहिँ चिसा ठीक बिमाओ ख वे प्रभु इच्छा ख वे प्रभु योजना ख तर मनु तेस मस्यु कार्नैना मखौ कार्नैना न भया चाहिँ गुब्ले राज्य होइ गुब्ले राज्य रोमी सरकार गुब्ले टोटा हो नि जी इजरायल तेस गुब्ले राज्य आखनि सारास इपि चाहिँ रोमी सरकारियोले अधीने सो दासो तो ध्याथेस है इपि चाहिँ सोनला दुख दास त गाम द कोक्रेना टौल मखु तर इमु देशे इमसा राज्य मखंक रोमी सरकार राज्य न चौख एजुका इम उकेट स छुटकार गुब्ले होइ गडका ब्रिटिश राज्य हङकङ 97 साले 1997 साले लिडबिल अटे विभिन्न थासे गुल्न वना चौखाओ आ दक्को पहिला ब्रिटिश चलेना चौ चाइने त लिडबिया वना चौ वे ढाटेस तो जिउ राज्य गुब्ले वइले प्रभु गुब्ले क्या खनि इम चाहिँ दक्वे संसारियो शारीरिक आत्मिकी ख मोठो चला त प्रभु न जुसा न दुईटक आत्मिक ख मिसा मोठो तो संसार छुटकारा था तो संसार राज्य तो संसार रोमी तेर गएना हट्या झिकमिए गएना राजाजी गएना शासन चला वे जगे ख इमे पूरा मन तया प्रभु के निना चौ खानु त प्रभु न छुड्या दे ठोख छिमो जामको तो न्यून्यो छिमो जामको तर प्रभु न इनाले परमेश्वर बाना याना दिपति ज्याखा परमेश्वर बाना गुब्ले छुयाइ रुख छिमसा सिक माउन मोरो प्रभु येशू ख्रिस्ट आठ परे छुड्या दि रासा पवित्र आत्मा छिपी जाय व छिमके शक्ति दै ले छिपी यरुशलेमे यहुदिया सामरिया निसे सारा संसार न्यांक जुगो साक्षी जी न्यौ छता प्रभु ध्यादियो न्यौए छता अथन प्रभु छुड्यारी रासा पवित्र आत्मा छिपी जाय व पवित्र आत्मा छिमके वे व अथवा जाय व पवित्र आत्मा छिपी जाय व पवित्र आत्मा इच्छा छिमसा ठुइका क्याव प्रभु नै छिमता शक्ति भी वो राज्य चलाउल ख गजो राज्यले थाबले सुसमाचार न्यांक्यु मनु तेत परमेश्वरीय राज्य हेउ मनु तेत पवित्र आत्मा शक्ति ल्याक्यु न ख पाप क्षमा दिउ न ख स्वर्गीय यंक्यु ज्याख छिमसा या भई जिगो साक्षी गवाई छिमसा कनि भई छिपिए गवाई जुई एका येशू प्रभु न यादिल हामीसँग गुलठुल मस्यु तर प्रभु योजना प्रभु इच्छा परमेश्वरीय उद्देश्य येशू ख्रिस्ट पाखे मनोटेर कनादिल पवित्र आत्मा झिके झाल्ला आशा पवित्र आत्मा झिपी झाल्ला आशा झिट शक्ति बिह वो शक्ति छु साहस्य शक्ति बल्य शक्ति न्याउयाना आँट वो छु आँट थन्ड्याटो अनुसार दक्कस्पे नापा यरुशलेममे छिपी जिउ लागि साक्षी जी यरुशलेम लेछु ठौ लिक छै लिक टोल ट ढामा लिका चिस उले इमु लागि चाहिँ यरुशलेम
지성 परमेश्वर मसीका कोही खर्यो जुसा प्रभु येशू ख्रिस्ट जिसा मसीका कोही खर्यो जुसा जीव जीवन पवित्र लल्ला बियो खर्यो जुसा पवित्र आत्मा चिपिन जापि खर्यो जुसा पवित्र आत्मा चिपिन बप्तिस्मा क्यारुनपि खर्यो जुसा जिसा छ्यामा मग्यासे परमेश्वर साक्षी बिमा गन ठौए छे ठौए टोले चोपि ठौए गामे चोपि मनोटेरा जिसा येशू ख्रिस्ट सुखरेका जिसा साक्षी बिमा येशू ख्रिस्ट जीव लागि छाया दिल येशू ख्रिस्ट जीवलाई क्रुसे सिना दिल जीव पाप त वेकन दक्क सिला दिल सुनास्ना येशू ख्रिस्ट विश्वास न काई वो मनोई लागि अनन्त जीवन दो पाप क्षमा दो येशू ख्रिस्ट स्वर्ग लम्पु खानी वो ख जिसा साक्षी रुपे कनमा यकसबे नापा ठौए छे परिवार अन टोल समाजे अन लिप ठनुया यहुदिया जी अञ्चल धारेसो जिबे भरि तापक तापु चौपी मनोटेर न येशू ख्रिस्ट विषयले साक्षी गवाई जिसा कनमा अनवया गनले सामरी ओजे भरिचा पिने अझ देशन पिने धारेसो जातन पिने अन जिसन प्रभु येशू ख्रिस्ट वचन साक्षी कनिमा खकनमा वे कनिमा धाउ कार्नै नाए जिसा गुली गुली मनोटेर थ मनसिन भेटी उठेन दान चन्दा उठेन जिसा मनोटेटा सुसमाचार लागि इन्डिया भारते मिशनरी रुपे अथवा सिंगापुर मलेसिया मिशनरी रका सुसमाचार कन्यु लागि जिसा छया छन् नेपाली लागि जको म आछि पनि नेपालले चोपिन सन अमेरिका चोपि मनोटेटा जापानले चोपि मनोटेटा सिंगापुर मलेसिया कोरिया चोपि मनोटेटा सुसमाचार कन्मारका जिसा नयाँ मनसिन भेटी दशवांशरका जि कमाइया 10 भाग बिया जिसा अठेना चनदो ठोए ख विदेशन चिसा याना चो जिता याना चो खाउ गुल मनोज मोठु कारना धर्म प्रचार याउल्यो ख परमेश्वरीय प्रेम अनुग्रह कृपाइट ठिका परमेश्वरीय योजना उद्देशित ठिका परमेश्वरीय वचन त आज्ञा पालन याना सामरिया जको मको संसारे न्यंक भना संसारे जगतीय अन्त तगरगाटे हाटौदो जिसा मत्ती किताब भन्दासा ठ मनोटेटा जको मखमा स्वर्ग यंक्यो ठ मनोटेटा जको मख मुक्ति बिउडु ख सारा संसारे चौपी मनोटेटा न मुक्ति बि फेकेमा जिसा लपु केनमा जिसा शिउ ख मेपिन्द टामा भिउ बालाउ खड्यो जिसा मेपिन्द कनमा म भि बामलाउ जको जिसा रोकयामा मेपिन्द याम युरगा टा फेकेमा उके ठन गुपरे संसार भरे संसार न्यंक छिपिन जिगो साक्षी जिमा छिपिन जिगो साक्षी जि एजुकाना जिसा मिशनर धाइ छि प्रचारक तना धाइ प्रभु ज्याय लागि जिसा नयाँ मनसिन दातया जिसा दिल्ली जुल अरे मेठा मेठा देशे जुल सिक्किम जुल मलेसिया जुल अनन्त थासे तकना जीवन बव पिए जिमा ज्यायाव पिए जिमा तर जीव छौ लक्ष्य उद्देश्य जिसा त्यास्नो छु उत्साह ब्यात्नो छुले सुसमाचार कन्बानी यथा चोसा न्यवे ज्या थवे ज्याना कमाइना नेमासाना फुर्सद यो समयले मौका देवले येशू ख्रिस्ट मुक्तिदाता ख वो चिसा थायमा छारा यक्कु मनो त स्वर्गवन मखंग नास्याउ नाचौनी तिमसा मस्यु लपु ममस्यु उगे संसारे चौपी मनुटेटना चिसा स्वर्गे लपु केनमा अनन्त जीवन चिसा इन्ट ठिका बेमा मुक्ति क्या फेकेमा म पाप क्षमा प्रभु येशू ख्रिस्ट के दुर्गा चिसा ठिका बेमा जीव लागि येशू ख्रिस्ट छ बलिया रूपे पाप बलिया रूपे वेगन ठाउँ जीवन ब्यादेरुको वेगन ठाउँ सुना सुना विश्वास नकाई ओ मनिटा अनन्त जीवन प्रशस्त जीवन दुर्गा थन बाइबल छेटा ठाटो उगे छिपी न प्रभु येशू ख्रिस्ट ठुपी मनोटा येशू ख्रिस्ट विश्वास न कैपी मनोटा छिपी जीव परिवार लागि जीव टोले चोपी समाज मनोटेउ लागि ठटिकनिउ लागि अझ अञ्चल अञ्चल त देशभरि लागि न छिपी साक्षी जीमा जिसा गवाई बीमा प्रभु न जीव लागि छुइना दिल प्रभु सुख मुक्तिदाता ख वो जिसा मेपिन्ट न खकनि मार्गा थन तयाटौ ख मेउ ख ठन छुराइ रासा येशू ख्रिस्ट उली ढ्या ढुङ्गा स्वर्गे चे धया दिल ठुली धया दि ढुङ्गा इमसा सोया चो हे वेकया त सुपा छ टोपया स्वर्गे ठति अंकला येशू ख्रिस्ट चाहिँ स्वर्गे एकदमै अठे उठे जाओ न उचाले जाओ न सुना लोन मोह तर आप से आप है
झिगट ख बेलोन नाइ ठाउँकुने नाप्सा पोपोचा रहे उझै उके ग्यास तयार टौले छु जी टोटल लागि ठाउने नि अठेस्तो प्रभु येशू ख्रिस्ट जे धना यंकला ले सुपाचना टोपुला फिल खथारुङ काले टोपुला स्वर्गे यंकलर गाठन दे आटोरो मनोरले छक्क जे आकाशे एकदमै ढोल जे सोया छ नि छक्क जे सोया छ नि अले अन्न निम स्वर्गदूत त त्यो लपुना टपे तोइसो लपुना टपे वया छ ए गालीले चौपी मर छिपी आकाशे छु टल्ल ज्या सोया छ न छिमसा सोया चम येशू प्रभु गठख छिमसा स्वर्गे वो खन धना यमको खन अठेस्तो छिमटा क्याइ लागिन वेक आन चाहिदिने आठन सोया छ निमो छिमटा बिउ ज्याख छुख वो ज्याख आ छिमसा यावनमा वेथनलाई गाले चौपी मनो त छा वाटा दना आकाशे सोया छ नगो येशू स्वर्गे झ्यादिगो छिमसा खठे टु वेक हान अठे थनले हा चाहिदिने सो प्रतिज्ञा ठोयादु हान जी छिमटा काटा वेदिने यूहन्ना 14 अध्यायले सम्बनादिल लासा अन्छै जी वने छिमोइ लागि फाइदा दु र हान छिमटा कायु लागि जिवे स्वर्गे छिमोइ लागि था तयार ना होय छिमोइ लागि छे तयार ना होय स्वर्गे छिमटा चोन्यु लागि बन्दोबस्त ना होय र प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वर्ग जाया दिउखा उगे थन्न स्वर्ग दूत त जाया न हैन मनोटेर खकना दिला छिमसा विश्वास याम येशू ख्रिस्ट छिमसा सोया चम येशू स्वर्गे थत्यम येशू ख्रिस्ट हान छिमसा खठे टुए संसार हान चाहिदिने उगे प्रभु येशू ख्रिस्ट आगमन दोस्रो आगमन हान उयो आगमन गुखा उचिसा विश्वास ना चिपे आ ज्याइना चनौदु चिता परमेश्वर प्रतिज्ञा ब्याटोदु चिता क्याटो वेतिनी ज्यातिनी अले चिता प्रतिज्ञा अनुसार हान इनाम न बीतिनी वे इनाम प्रभु येशूले हान चाहिदिन यो खैता लुमंका चिपि सास कया एकदम परमेश्वर साक्षी कने पे मनुते जेमा थन्चे साथ यास्नो क प्रभु येशू ख्रिस्ट दु प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा चिपिन ज्यामा अलेजक चिसा बेपिन्टा र खकन पाए चिसा अलेजक प्रभु विषयले ठीक भई बेपिन्टा ठीक आइ पाए योको सुबादो प्रभु न योको आशिष बिमा जय मसीह नमस्कार सुबा थौयागु वचन पाके उषा ब्यादी गुनीति तस्का हनेबामा पास्टर डाक्टर मंगलमान महर्जन गुरबाया त योको सुबादु थौयागु वचन याना छिपिन्त पक्का हे आशिष दत धैगु तिमीसा आशय नाचन तो ज्याजोया त अझ बालेके गुनीति छिकमिनुगु छु सल्लाह सुझाव दसा जिमित ब्यादी गुनीति इनाप याना चना थो ज्याजोया नीति प्रार्थना याना दिस अले थो ज्याजोया त अझ बालेके गुनीति छु भेटी बिया गुहालिया गुनीति सक्ले भाजु मेजु पिन्त इनाप याना चना छिकपिनु गुनीति नेवा बाइबल या सफुत नेपाल भाषा या नुगु नियम या बाइबल नुगु नियम या अडियो बाइबल नेपाल भाषा क्रिस्टीय भजन अले अडियो एल्बम यसो या बलिदान लुमंका मासा जिमित स्वापुतया दिस जिमित स्वापुटे गुठा नेवा इसाई साहित्य केन्द्र यल जिमित स्वापुटेगु नीति फोन ल्या 5536 अले मोबाइल नम्बर 9841 224240 अले जिमुगु इमेल आईडी nclcnewar@gmail.com सुबा आदरणीय सम्पूर्ण श्रोताहरूमा जय मसीह अनि जोजलप्पा नेवार भाषा बोल्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमन नेवा इसाई साहित्य केन्द्रको आयोजनामा छगु नुगु आशा कार्यक्रम हप्ताको 2 दिन बुधबार र बिहीबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म गुड न्यूज एफएम 105.1 मेगाहर्जको तरंगमा सुन्न हुनको लागि आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको नै नेवारी भाषालाई प्रोत्साहन दिने अनि नेवारी भाषा बोल्न बानी गराउने हो। सबै नेवार भाषा प्रेमी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो कार्यक्रम सुनेर पक्कै पनि उत्साहित हुनु नै हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं। यो कार्यक्रममा नेवारी भाषामा प्रवचन दिनको निम्ति वरिष्ठ पास्टर डाक्टर मंगलमान महर्जन गुरुबा पनि आउनुहुनेछ। पक्कै पनि यो कार्यक्रम तपाईहरूले मन पराउनु हुनेछ भन्ने हामीहरूले आशा राखेका छौं।
परमेश्वरले तपाईहरूलाई धेरै आशिषले भरिदिनु भएको होस्। यो कार्यक्रम तपाईहरूले निरन्तर रूपमा सुनिरहनु भएको कुरा हामीलाई फोन गरी जानकारी दिनुभएको खण्डमा गोला प्रथाद्वारा एउटा एफएम रेडियो हामी तपाईलाई उपहार स्वरूप दिनेछौं। हामीलाई सम्पर्क गर्ने फोन नम्बर रहेको छ 55 36 225, 55 36 225। मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 41 22 42 40, 98 41 22 42 40।